sunburst flowers calling on warm days overdue. American rapper, songwriter, record producer, record executive le actor ni bok Marcel Bruce Mathers hi a stage name Eminem tite Slim Shady tite kan shat larania Kovel rapper lar ber polania mase ahun kal to hi ol sam takin arun paltlang big lawa anu debi Mathers hian Eminem machine hian kumsom pangami legania Eminem pian hian anu hi athijep nge a October ni som pasari kumsang khat zakwa somsari pani khan Saint Joseph Missouri US a alo pianga note ani lai to in apa Bruce hian akalsana California akaldeya anua Eminem hian lekha te athon thina mase apa ne na tang hian lekha thon adong let ve ngai lawani anu nen hian Michigan Missouri atian kwala in pakhata kumni aire an ngai lawa Eminem po hian skula kal thina kum khata school pani pathuma te in son thina skula mi tharani renga shi omati thin zia soi nge a atopa Detroit Michigan anin beng bilta ani Chian nget po anei theilawa skula an musitin an bulina sa thina tongkam mai an du tok lawa kutan thlak na sa a kumkwa atlin ma ni ni che ala omtia D'Angelo Bailey chuan Eminem hui chu ati kak sakin avoboka anua thlakhataliama he pa thau hian anara na takin snowball thil rit tak omna chuan ahliama chu snowball atanga ron per chuak chuan Eminem maya aper boka ma se he aila rap thak jok chu voi kha chu Eminem hi azunga aron hoile chu Bailey tho hian avwa alua amaya anungza nga le akeya te chuan nasatakin avwa nasatakin thi a chuata atlutopa darkar khatnuwa an muchawani anu hi damdo ina man mo takin atana awathlen chuan Eminem hian ni khwa lo shemang to lawa anu loka chuan koma in kar khatla ya omani heti lai hian doctor te hian aron har chhuat to lo hian ring hiala ewang hian anu hian an school hi akhing nge a mi zong makti turin aron har leta a mase ator na chu in tran don chawani alua ahliam wang chuan athiam thil tam taka theingila zir that le vek ngaya mumang thalaute luna ti asiama ashisel lo pha vek na chuan anuna ti boy chho zelani Azir lai te po aboy chawa Lincoln High School Michigan akala class 9 voi thum lai a fail chuan kumsom pasari ani in school ban santa a no pang thiam theilo ni in re thei hle ma se language lampanga tui ema dictionary ti azir thina school a ka ti thalawa ka grade aniam thin hle a ma se English a chuan ka tha ani ti ka sha ati nge a Eminem khongai thakna ti zwal tu chu anopan lai hian anre thei mai ba ka mi mu sitna le mi ti du da na atwar lai hian anu ama nem tu tur ber hian a support lo hle a ri thei thil ati san ba ka afa pa skula drop out po khapoya tilem lawa mal takin atwarani Eminem po hian ala anu chungchang hi asoi nge a ala cleaning out my closet tia khan hemi chungchang hi mu thei a omani heti lai hian apute a Roni nen hian anin kom ngei ve thonga a thian ang mai na ngaya apute hi anei chun ang mai ani music lama po atui puya a chan chu Eminem hian kumsom pali velani atang hip hop music le music shim hi atui chhauto a ma se van doi thak takin kumsang kha jakwa som kwa pakhata Roni apute hi a intiluma rap music mel shia tir tu po Roni hi ani nge a Eminem hian atwar ema chopo a ei theilawa avuina po akal theilawani skulan chol chu anu puinan hasang sanga thoka anua lo ala a anu chuan alak sak deu veka ina tanga no chhuate aching hlemaya anu in ina chwa san changin la aphwa thina athin rim na te chu la te chuan atel thina anat na te chu shil tur nei talau chu lathu mang te chuan aziak thina ni rap battle ate tel chhautan ta heti lai hian rap music hi chu mi hang te hian an ti deuh beka Eminem chu angawina mitmenga pol boka competition asang big thin le a in ma chonin an rap lyrics mangte chuan an tumpui te chu an in soi cheton bel thina heng vela hian Eminem skill san zia hi mu thei khopania
KI hausa thom no taule nal tak tak nei te chuan ka thei ang hi an thei lawa ka ji ang hi an jiak ve thei lo ti ka hria chuan mi te chuan tlem tal chuan tu emo a min ngai ve don ta ka ti a ati a rap battle te chu ti chhozelin akal chhozela kumsang kha chakwa somkwa paruka chuan a rap album Masaber Infinity chu ama nge na release a ma se record label nei ani lawa independent rap album ani angin a class vak lo nen hlok na vak ani lawa adota the Slim Shady EP ti a album chu kumsang kha chakwa somkwa pasaria alo release le a Dr. Dre in alo ngai thak chuan a du hle a label Interscope Records label a chuan a sign ta hiala kumni an thok dun ta a chumi nuwa kumsang kha chakwa somkwa pakwa a chuan Eminem album thar the Slim Shady LP chu release ani ta a he album hi aron hlotling ta hle maya copy million thum lai shalani ta hiala ni kumsang nia the Marshall Mathers LP chu a release le a he album a hian Eminem poetic talent thatzia alang chiang hle a copy million som pakwa lai shalni in Grammy Award Best Rap Album adung ta hialani album release zela no pangre theile kho ngai thak tak chuan a thin rim na tele anat na te chu music a puang chuakin 21st century a artist lo tlingber aron nita ani a album tharber hi kumsang ni somni January thakhana release a Music to be Murdered ti ani anuna harsana tam takatoka patil lo le numumal lo tak noya lo seliana skula mi musit reng reng in omboka ma se tun hi aron thleng thayani nangpon shi om tin reng itwara ni thei ma se ni thalo te hi chan nei na lo thleng thina ni ti shala starlian tak tak te hian bully an lo tok ve thawa ma se an twar chhuakani chu mai ni lawin aberan ru ni thei thina ni chu chu nangpon ni ti theiani ati ani fit nga le inchis riata sang ani a Grammy som panga la ya dong ani anupui hlui Kimberly nen fanuan neya aming chu Hailey ani apa nen hian ataka an in mu lo mai ba ka an in belo shimshima apa hi kumsum ruk pasari mi ani in athi ani Eminem ti le Slim Shady ti ashiat larani a Eminem hian Slim Shady hi chu keima a ka thinrim na le kalung oilo na lantir tu ani a Eminem hi chu rapper ani ati ani